ji navandan û çeyên Orient News bultena Kurdiyê var baş. Li Hesekê YPG çekdarên Daişê dorpêç kiriye û navendên nû kontrol dikin. Daeş nahêle ku welatiyên girêsipî vegerin malên xwe û rêxistina mafê mirovan komkujiya Kobanê bi genosayd dide nasîn. Rêxistina Daişê li Tirkiye Mukirtê û gefan lê dixe û nûnerê Obama dibêje Kurd li Sûriyê dewletekê naxwazin. Li bajarê Hesekê hêzên YPG di şerê Daişê de û bi alîkariya balafirên şer ên hevpeymaniyê de pêşve diçin. Şeveborî YPG operasyoneke girtina navçeyên başûrê Rojavayê Hesekê dest pê kir û çend navçe kontrol kirin. Nûçe gîhanê me li Hesekê ragihand ku şervanên YPG dibistana navdewletî Medresa Duwelî kontrol kirin û pêşve diçin. Firokeyên Amerîka û hevpeymaniyê jî piştgiriya şervanên YPG dikin û bi tundî cihên Daişê bombebaran kirin. Her wiha balafirên hevpeymaniyê çend navçe li başûr û Rojavayê Hesekê bombebaran kirin û riya bajarokê Şeddadê ku alîkariya Daişê jê re hata qutkirin. Çavkaniyekî YPG jî ragihand ku hêzên wan karin navçeya Makif li başûrî Taxa Neşwa kontrol bikin û gundê Moceriyê jî ji destê Daişê derxînin. Wî şervanî YPG dazanîn ku çekdarên Daişê li Taxa Neşwa hatine dorpêşkirin. Di heman dema ragihandina operasyona rizgarkirina Hesekê ji hêla YPG ve şer û pevçûnên giran li ser dirêjehiya du rojan li darin. Hêzên YPG hewl didin goçeteyên Daişê dorpêç bikin, bi taybet ji aliya Rojava û Rojhilatê bajêr ve û piştî vekşandina hêzên rejîmê û alîgirên wê ji gelek deveran, ev yek bû sedem ku YPG bi pêş bikeve. Ji bo rewşa vê hemlê guçê bû, destpêkê dewlet ve vê mantiqê de bû pişra çete hatin, dewletê xist dewlet derketê ji vir. Yani تقريبا حطاني في عزيزية استاندن هفال هاتن مدرسة عزيزية استاندن ومكتنا فردا وشتاج فرجي درخص وشتاج في جوندي في عجي دابون شتاج مجوار عم شونا كتنا صادرية جوند ما شتاج ورجي درخصتن نها شتا تقريبا جم بناء الحمر معنا يعني بناء الحمر ويران بيفدا شتانو جي على حما هفال مليبي على الدولة معايا بس كيما لگوری شربانên YPG û YPG arman ji vê operasyonê parastina tevaya pêk hateyên Hesekê ye ji Kurd û Ereb û Siryanan û di serî de parastina herêmên Kurdî. Ew jî piştî hewldanên Daişê got derbasî navenda bajêr bibin û niha başûrî bajêr ji wan re bargehek sereke ye. Weke niha YPG û YPG em parastina vî yani vî beledî dikin. Weke niha em û ye Kurd û Ereb û Aşûrî em parastinavî tiştî dikin û bajarê Hesekê ji ber got rejîm bazda em ketin dewsawa da me cihê wa girt noqteya me girtin em şerê Daişê dikin heta noqtek ji xwîna me heye em ê bikin û heta dijminê me jî ji vê de derkevin. Diyar e ji şerê Hesekê got piştî şikestina rejîmê di eniya şer a pêşî de arman ji ew e goçeteyên Daişê derbasî nava bajêr bikin û bi taybet ji aliyê başûr ve lê li gor pîlana YPG tê xuya kirin ku rejîm jî hin bi hin di taxên başûr û navenda bajêr de tên dorpêçkirin û amadekarî heye ku di demên pêş de YPG bajar bi tevahî kontrol bike. Homen Cezîrî Orient News, Hesekê. Ji derekî meydanî da diyar kirin ku rêxistina Daişê li ber melatiyên Kurd rêya reqa digire ku venegerin malên xwe li girêsipî. Ew jî bi behaneya ku desthilatdariya wî bajarî dibin destê hêzên radîkal de ye. Heman jêdarî da diyar kirin ku bi sedan ji malbatên Kurd ku bi sedema şerê girêsipî de koçberî bajarê Reqayê bibûn, xwestin ku vegerin bajarên xwe lê rêxistina Daişê nehîşt ku vegerin malên xwe ji ber ku ew bajar dibin destê desthilatdariya hêzên radîkal de ye. Wî jêdarî domand ku rewşa ewlekariya bajarê girêsipî bi aramî derbas dibe û vegera firoşgehan li bajêr dest pê kir.
ده هفپیوینک تایبات لگل اوریت نیوز سروک دسته کار هندرینی کانتون جزیره کنعان برکت دا دیار کرن که پیشمرگین روجاوا که اگر وگرن جبو روجاوا هاتنا پرورده کرن چما لباشوری کردستان شردکن برکت تکس کرد که نابه تهیز بی چاره سریه که ریوبری خواستری را در باسی روجاوا ببه. اتفاقيه هوليري ومرجعيه سياسيه كوهاتي ابا كان دفي اتفاقيه دا انه هيزي كو بوخازن تشيبن يعني وك هيز جريكا امبيجن اللي بقرياوينا يبقى يعني جريكا نقاش بيبقى كان بندج بنديكو اتفاقيه بيرنجيبو اما ايرو تبوخا تبيجي ولا زي هيزاد رباصي كانتوني ترباص رجابا بقوانين يكون هاد ريفيبريه دا نابي يعني ام زانن انه جميع هذه هاتي افكرن غور قوانين ريفري خاصه ديمقراطيك هاتي ضرباس كرن سبي اساسي ناي قبول كن يك هزك عسكري تشم اف بروباغندا كو درت كيف انه نابي بيشمركا وهزك انجماني وغيرداي اساس فيرتنه اف هيز سردستي بارتي ديمقراطي كردستان تي پرورده كرن الباشوري كردستاني قالك جواناجي ايرونها شردنا هريمي شردنا علي باشور ده شردكن تمام هاگر اب هزاها راست اجبور روج آوا بانا نل شری وانا نیل باشور بانا ده 14 تموز دزگاه براتی و در راپور کده کمکوژی روژا 25 ماه بوریده لکوبانی جنوساید لگوری ماده سوسیان یا هفبش ده هر چاره کفتن جنیف دا بناف کرد. هر وها دزگاه و در راپور خدا که کیمانی ناوی دسیدو سو نه کسی که سو سه جزاروکن هفته و نه جنن که بهاتنا کشتن تو مربار کریه و به دیکومنت جبلی دسیدو حیشتی و نه کسین بریندار که جوان هفته و حیشت زاروکن و حیشتی و یک جنن. راپورت دزگاه ناوبوری جن 19 رو پلن پکته و سوده جه بهتری جه 120 دیکومنتری و 12 چاودیرین جی لکوبانی کریه. جبلی لیسته ناوین قربانیان اینوین کمکوژیه. ریخستنا داعش گفل ترکیه خوار و داخویا کرن که اگر زخت و آستنگیان لهمبر وان بردوان بکه او جی جبوی و بلاتی در و پلک نو وکن. دا داخویانیه که دا داعش تیگوتن که ترکیه رید ده همو مالرن فحش، گای، جمار، عراق و هود و همو او دزگه نابوری بی سینور تینا بکار آنین. لی تنه دزگه را گیهاندنه یعنی کن روشا مسلمانان یا لروجلاتا ناوین نشان دادن آستنگ دکه. دا خویانیه تیدا هاتا گوتن که دو ترکیه دست جوان کریارین خواب برده نو خواه لوی جی ترکیه روپا لکنو ورا کرن. نونر اوباما ده هفپیمانی نافدولتی یا لدیجی داعش ده جون آلن دیار کرد که امریکا پشتگیری آوابون استویه که کردی لروجاوه کردستان ناکه و گوت که ام باور دکن که کرد جیوه که نخوازن. نونر سروک امریکی ده هفپیوینه که ده هفپیمانی دیجی داعش ده و جنرال ارتش جون آلن تولی پینان سازیه به ناونده گشکرنا امریکا بو و بحثا شر داعش کرد. جون آلن لسر تخمین ترکیه ین آوابون استاتویا که کردی لروجاوه کردستان آخفی و راگیهان که امریکا پشتگیری تشتکی وسان ناکه او ها گود. ام پشتگیری آوابون دولت که جدا لباکوری سوریه ناکن ام باور دکن که کرد جی تشتکی وسان ناخوازن. جبو راوستاندن لسروی مجاری امنها بری خوابدن استانبول و لگلمه سرکرده انکس ده ائتلاف سوری ده بریز فواد علیکو بریز فواد تو بخیراتی وی بولتنه برای رایدارین پیدا دگوتن امنا خوازن دولت که کردی لروجاوه کردستان و به وی جاره جی رایدارین امریکا و سرکرده ارتش وانجی وی اکید ویژن گلو ده تخمین وادا چل پیش روجاوه کردستانی هیا دباوري امد نتشتكي نو غوتي جيجري اوباما يعني اف سياسه امريكي روجا روج ده نبچه کرنا بنگه کی کردی سر بخود روجا آواده دانو استندنا امریکا به پیدر و به یپکر دواره پراکتیکی دیه امریکی بحاجت هزکه دوری واره اولیبن قاربن وقت به باوری پیبینن به لداعش خن و کردجی و یپکجی بحاجت هزکی جهانی نه قاربن
شر داعش بکن هرما کردی گشته و دره بله. فدواري لشکری دل هفدو کرنه اما تو پیمان و دکومنت سیاسی نابینا وانده تننه سیاستا امریکی حتی ایرو وک اموانجی دبینن و سفیر وانی وی دراجی و هنکی لیدر وانی دیجی دبینن انو سوری به پاراستن بسینور خواه گشی و تو پروژه پرچبونا سوری واری تنیه جهلا ددیجی وقت گوت پیاده خود بینه انه او دوزا خسریا ديمقراطي دكه وزيدي ويهاوي او تشتكي نابيجه فادبيجم اف غوتناوي وك دبي كانه نقود جبر ام بريزانن اف سياسه دمشق لجم امريكا ليه مخابن ام هناك جي قال لك بخونا درن وام دبيجن والله نشبر خوفاتي ويسبيجبر كردستان كي تشيكي لحقيقه د بروجا جيهاني د حيا انها برشكرنا سوري تنيه نبس ولو حتى انها بروجا سوريا بف دولتك فدرالي اوجي هنا قفتو جو نبويه يعني بري دهر يا ام سفير فرنسي ونشتن جو بروجا فدراليه هنا سوري تشي نبويه وجو هون كرجي هون دوز نكنا وي باشتر به يعني حتى فيرنجيجي وقت ضغطك كلمتك انه هون فيا دكولن فيا جي نبيجن بله برز فواد جکرمات لفه باره گلو نباشتره که درفتک وصان ها دست به کردن رجاوا کتیه دا که دولتک خواه بکیمانی بحث فدریلیه که بکن تخمینه تدا تدی من دولت نها تننه لگلو درفت فرسنده نها نگرینگه که بکار بینن استقلال بکن بله افایا پیوست ایرو و ام بروجانه ام دبیجن و بروجانه جی دنویسینن و نبج جبو برجواندیا کردا جبو برجواندیا ملت سوری اف 5 سال ملت سوری جهف کت دواره خوی جواکی ده دواره خوی چاندی ده جهف کت ملت سوری نما کاره گلک مكونات نما كارن هري مادن يعني ايرو ام بيجن كسي علوي كارب بف موظفك للديري يا للدوما يا ولو افقل كي زحمت بوي جبو برجوانديا سوريا هقام بخوازن سوريا كنوبه تشار سري تني دفي سوريا فدرال به ولكيلك اوي ملتي كرجي ويا قزنج بك ام فياب شفرو دبيجن ام دوز دكن هزا دولي ام وك سوري جي وك كرجي ام دخوازن نولو به دولتك مركزي نما كارم ملتي سوري بكي سرهفدو سبي اف دولتا مركزي دستي سنه دبي بيغمان او علوي بترسق مزله بنرنو ويشينبو ودستي علويه جي نما دمشق ودروجي ويرنجي وخاصه دولة سبي بها رفاندن واركي دنج برفيه كي هجرن بخوازن شهر سريك جي برزغريكا سياسي سوري رهبه دبي دواري فدرالي دبو افايا مبزلالي ما وك بشا كردي مبزلالي جدي مستور ارغوت ما جو هختاك بخوازه چاره سر به سیاسیان سوری دوی هون دوز بکه جه هزانه توی جرمن متحده برز فؤاد دیسا ده همان بابته دا هیرو رایدارن تف دمه دبیجن که امکه بری خوابدن کانتونا رقایه و الهام احمدیش دبیجه اگر پیوستی هبه امکان بری خوابدن شامه و حلب جی و شرر تروری بکن ده تخمینه تا دا پشتی رزگار کرنا گره سپی گلک ناکوکی دنه برا کرد و عربا درکتن هوله ده تخمینه تا دا تف دمه کاربه و یکی پیک بینه چش کانتونا رقای و چجی دوری دنه تباور یامد تفدم او یپک کارب هز برخدانی دبر هرما کردید بکه او جی اسپاسیه به نزیده یعنی بار گرانه و جبهه فریه و هر پید در وک یکی تکه گولک حریه و دکه صحراء کی تالياوي تنيه يعني وقتا قولوا دبيجي باشا او خوبكش ديفلا ملتي سوري وهر بقه شامي براستي اف سياستان خدمت عمدي حيا انها هريمه ما دبن مترسيات داعش وترور دنه ونقش زانن كومكوجيال كوبانيه تشيبو ج 5 كيلومتر هاتن باجار مقش حتى قامشتو نزيدي 5 كيلومتر حتى انها باجار مقش مهدده بچكي هزاد ناف دولتي فروكي خو بسكنينه
او قال لك الروشام التي ما خراب ام كاربن ودي ساي بيدا بتنا خوشي باري جرانو قال لك زحمت به ونكاربه هاجر ام كاربن تبي بيشمرجي روجافا به بهفدور ملتي كرد قشي ام كاربن برخدانا هري ما خبكن او قافك قال لك باش به ليه ام راهجين كفري مزن ام ولو وي كفري مزن بسر خداتين ومن نكاربن دبن درابن بار قال لك جرانه از نفي سياسه رمى ابايا وك يك يعني أذكارم بيجم إلهام أحمد نب بعاطفة أف تصريح داية نوك سياسية كي قدام برز فؤاد لفي باريجي قولكم مشتافهم كريه هيزن يبقى زحمتية در باستبن لوازيجي هيا و زختن ترورجي لسروان هنا لهمر فيها كي قالوا پیشمرگین روز آواز چارنی بیسوان چیه پشتی هفدیتنا عبدالحمید درویش برای دارین قندیل رو اری کرن هر دو آلیان رو هفدیتنی کو چید بوند وی دمین داویدا ده تخمینات دا پیشمرگین روز آواز و هر تم لباشور بمینه ده باور یا مد وقت قوت يعني قال لك گفتگو چید به و ام بهیوین پیدا و تفدم و پکک لسر بسکنه وی دری نگره لهم برخورته کرد به برخودانی بکه گرتنا دری معنای او بر پرسیارن سبه دچه سری ملت ما به سری هر ما کردی به او بر پرسیارن اف ایرو نو وقتاگه ام بیجن کانی والله ما قافنا آفیتن و ما انتصارات کرنه ایجاهنا کاتنه بون شریکه ما ایرو نو وقتاوی یایی و ممکن 5 ساله دیجی نو وقتاوی به ایرو وقتاق ام کاربن به هفدور برخدانه بکن دور وقتاق بو بازار حزبی خمناک براوی چاغی ولو بیجن لی ایرو نش حقیوانه و شاشیک دیروکیه اف جبهال وان فربویه گناهلن ام خورته ما بين وآلي كاربن بوار جبو برجوندي حزبي نزيده بلج اسطنبول بريز فؤاد عليكو سركردي انا كسد ائتلاف السوري دان جالك سباس سرک وزیر آنسر کمار فرانسای فرانسوا اولاند جد سلطداری طهران خواست کو الیکاری هزن هف پیمانی ناو دولتی بکه کو کریزا سوری به دوی بکه پشت یری کفتنا دیروکی دنابر ایران و دولتین 5+1 دا اولاند و ده پیوینه که دا ده چالاکی روژا نشتمانی یا فرانسی دا دازانین که ده ولات ایرانی خویا بکه که او دوما کرنا جنگه لسوری دا آمده یا و آنی زمان که ایران ده ببا ولات که پیشکتی پشتی که جزاین آبوری لسروی هاتن را کرن. درباره روشا شر و پفچونین لهندر سوریه ده 24 دنجمیرین داویدا لشامل پارزار زبدانی شر ارتش آزاد و میلیشین رژیم جبریه 2 هفته واهین بردوامه و لحمای ارتش آزاد ری بندن مجبل و تخت کنترل دکه آگاهی بهتر در راپورا بیده لشامل نفچه قلمان هیجی در میدانی را گیهاندن که هیزن رژیم باجارو که حفیر الفوقا بموشکان و چکنگران تو باران کرن ده انجام ده 13 سویلان که دناوان ده جنو زاروک جیانا خوش دست دان لگوری همان جیدران که عربین شیل کمالن ولاتیان لباجارو که حفیر الفوقا برنگه که هوانه آرمانج دکرن هین هفرزین خوجهی دانزانین که هیزن رژیم تواهی آوی باجارو که دور پیش کرنه و تفگرا کجبری جی قدغه کرن. لعالیه کیدن لباجار زبدانی هین هفرزین باجر را گیهاندن که ارتش آزاد ایریشه که میلیشین حزب الله لسرناوند زلاح و هدا برسفدا و ده انجام ده به دهانج لشکرین و میلیشیان هاتن کشتن. ده همان دمه ده فروکین رژیم جی نافچین باجر به هجمارک ایریشین آسیمانی تو باران کرن به کوزیان انجانی چه ببن. هجای بیرخستنه یک و باجار زبدانی شر ارتش آزاد و میلیشین رژیمه جبری 2 هفته وحیم بردوامه. لعالیه کیدن لروجهلاتی گندوار حمای هیزن ارتش آزاد ریبندن مجبل و تغطیه بتندی کنترل کرن. توره سوریا مباشر را گیهاند که ده انجام و اپراسیون ده گلکچک و ترمبیلن لشکری کتن دست ارتش آزاد ده و لورجی به دهانج لشکرن رژیم هاتن کشتن. ده همان دمه ده لنافچه سهل الغاب جی ارتش آزاد جارکدن گندن منصور آخر به تلزجرم و واسط کنترول کر
و شرطانها به هێزن ڕێژیمێ رەلوان دەڤەران بەردەوامە. هاتە زانین ku di nava van pevçûnan de ketîbeyên artêşa azad grûpeke leşkerên Îranî dîlgirtin. Lê gundewarê Quneydreyê hîn çalekvanan ragîhandin ku hêzên artêşa azad bersiva holdana derbasbûna leşker û milîşeyên rejîmê li ser bajarokê Mezhera dan. Artêşa yekemîn ya girêdayî artêşa azad ragîhand ku milîşeyên rejîmê êrişeke giran bi ser navendên Telbezaq û lêkolînên çandiniyê yên girêdayî bajarê Mezhera vebirin. Artêşa yekemîn ya girêdayî artêşa azad ragîhand ku milîşeyên rejîmê êrişeke giran bi ser navendên Telbezaq û lêkolînên çandiniyê yên bajarokê Mezhera vebirin. Lê hêzên wê li dijî wan rabûn û nehiştin ku derbasî vî bajarokî bibin û di encama van êrîşan de gelek ziyanên maddî û canî gihane hêzên rejîmê. بولتن بردوام لا پشتی نافبرک. دریا همی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچەیەک gelek şirûveyan dide. اگر تبو خازن ناس بکشل دورا تچه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی الباجار کوبانی بولتنا کردی د اورینت نیوز ده یەک و بهستیە نوت كيكو ديتيا لە حەسەکەیە پەگە چەکدارن داعشە دۆر پێشگیریە و ناوەندین و کۆنترۆل دکە. ڕێخستنە داعشە ناهیلە کۆوەڵاتیین گرێ سپی ڤەگەرن ماڵین خوا و ڕێخستنە مافێ مرۆڤان کۆنکۆژیە کۆبنێ بە جنۆساید ددێ ناسین. چاکدارن داعشە لە تورکیە مەکورتێن و گەفێ لێ دخن و نونەری ئۆباما دەبێژە کورد لە سووریە دەوڵەتەکە ناخوازن. دووبارە سلااف بالافرێن شارێن هەفپەیمانێ لە هەردوو ئەنیەن شەرئێن نەوێران و خزر لە نێزیکی باژارێ مووسلێ بە دژواری ناوەند و جەبلخانەیەن چەکدارن داعشێ بۆمبە بارانکردن. بەرپرسێ ڕاگیهاندنە فەرمانداریە پێشمەرگەیان ئین زێرەوانی عەگید دڵشاد مەولود ڕاگیهاند کۆ ئێوارە ئیرۆ بالافرێن شەرئێن هەفپەیمانە ئێریشی چەکدارن داعشێ کردن و دوو بنکەیەن داعشێ لە گوندن خورس عەباد و مەفرەقە خورس عەبادێ بە دژواری بۆمبە بارانکردن و هەردوو ناوەند و تەف جەبلخانەیەن وان بەvê تەمامیە هاتن ڕوخاندن. مەولود هەروەها گوت کۆ ئەنجاما vê ئێریشێدا چەند چەکدارên داعشê hatin کوشتن و navendên wan jî bi temamî hatin rûxandin. Dilşad Mewlud ragihand ku hêzên pêşmerge berî destpêkirina êrişên agahiyên pêwîst derbarî navend û tevgera çekdarên Daişê li navçeyê dabûn hêzên hevpeymaniyê û piştra balafiran dest bi bombebarana navendên Daişê kirin. Li navçeyeke Kerkûkê hêzên pêşmerge bi alîkariya balafirên şer komek çekdarên Daişê yên ku ji artêşa pêşmergeyê re amade dikirin, dana ber topan û bombe û planên wan pûç kirin.
شفا بوری بالافرین شهر و هیزن پیشمرگه لگندن البوجم و کوبانی لباشوری کرکوکه به هفره لداعش دان رایداری که پیشمرگه لانیا باشوری کرکوکه گوت کو بالافرین شهر دمجمیر دانزه شفا بوری دست بلیدانا چکدارن داعشه کرن وی رایداری دازانین که هیزن پیشمرگه جی به توپ و چکن گران لچپرین داعشه یه لگندن کوبانی و بونجمه دان و لگوری آگاهیان وی پیشمرگهی که چکدارن داعشه دخواستن ایریش پیشمرگه هم بکن لی پلان وان هاتا پوش کرن دا انجام ایریش دا جی چند اتومبیل وان هاتن شوتاندن کوبانی لکرکوکی جی هیا هفسروک پارتیا دموکراتا گلان هدف صلاح الدین دمرتاش دبیجه که دو پککه لهمبری ترکیه چکان دینه صلاح الدین دمرتاش برنامه تلفزیونه که هبا ترک بو او روژه و ترکیه و باکوری کردستان نرخان دمرتاش آنی زمان که جبو که پکک ایدین نبه مترسی دو گوتو بیج وارن کرن و وها گوت هگر هر دو تشت مابه هیویا بانگا ما از سبا رابم و حتی ایواری بانگ بکم او نکارن بانگه از جوه دایوه را بانگ لپکک دکم که تکزه دو پکک لهمبری ترکیه چکان دینه لی بله بانگا من نچاره سریه اگر اوجالان بانگ لپکک بکه و چکان جی دینه اوجالان جی بحثا مرجن و کربو هفسرو که هدف وها دوماند درد کردان نه پارچه بونکه دخوازن نحقی بداوی وره کرن و ام دبیجن ام به دولتا که آوا بکن ام دبیجن ام به هفره بجن لی بلا آزادی جی هبه هر سال و در روژن بری جشنه دا تفگر بازارن خورد با ای سال تاوی بحابون و روش زحمتی تفگر لبازارن قامشلو کرین و فروتان زیده چالاک دبا و هیوی ولاتیان بهاتنا جشن رمضان با آرامی و خوشی بلند بن. دی 4 سالن چوی دا زحمتی جیان تو تاج جشنه را نهشت بون. ای سال اف تفگر گود بازارن قامشلو دا تیدیتن دهیلک و مروف بيجينا ججنكي مينا صالين بري بكا محلي شكا قلكي باش شغل ايصال قلكي ذي عيدي انا مهك ام شغلا مهك بزرصها بشكل عام شغلا يعني وبيع وشراء باشا بس بضاعه بشكل عام بوهاي نتيجه ايجارها وينا ومصانعاتها وينا وحمد تشتي بوهاي بس عالم روش عالم يجي خوياي باش يعني ذكرن يعني بضاعه ذكرن شنو هاتن هيا بس بهتري خوا ملاتي غريبه كاربي سري صدي حفتي وبينج ملاتي غريبه غير ملاتي فيدر يعني تشتي بالكيش كوما بستا هندك خلكيت في بازار دا باندورا شر سر زاروكن خوا سفك بكن وبجيلين نو ججناوان بيروز بكن يعني نو كبري ارزان بس ما مجبور انم بكرن جبو كيف زاروكا اسعار نوكا ايبار ارزان ترجي ايصال وايصال بما انه ري قطه وري قط كريا ودولار بهابوا الله تندكتي ذكرنا وكبريا وتبلي زحمتين روجانا وكلن بنابرتيه لافجنا كرديج باجار حسكي بهاتنا ججني وبيش روجي جشبينا حسكي هاتنا وقالكي جاي ما خوش وعايده ماجي خوش وقشم بخير وتشحمتش خوش باش ان شاء الله عايد خوش بي وملاتي ما بقر مالي خويا پشتی 4 سالان وکو ولاتی باش دزانن کو او نچارن فشارا ویروشیل سر خواست فک بکن و در فتا چکیلی که خوش جیانه بجین جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو مرال دایکه کردان تم بلنده اف 4 سالن شورش سوریه لداره و جبر و دمه و ملت کرد آهنگ جشن را دوستینن لی سال لهریما گرکه لگه ملت به دلگرمی پیشوازی جشن دکن تاوی بهابونا همی پیروین جیانه د بازارنده آگاهی بهتر لبا گلالیانی جگرکه لگه وەک هاتیە ناسین ژیان خەبات و کێف و شەرە ji lewra jiyan bi tehlî û xweşî berdewam dibe ji destpêka şoreşê miletê Sûrî bi giştî û miletê Kurd bi taybet di destpêka rojin cejnan da reşgirê didan û hemî rengin kêf û şahiyê radiwestandin lê diyara ku îsal ev roj dê werê guhartin rê di bazara da ji xelkê tune ye û di firojgehan da hemî pêdiviyên cejnê peyda dibin tevî giranbûnê lê welatî bi dilgermî pêdiviyan dikirin.
وقت ججنا ايصال وقت تبين يعني شغل باش يعني نمت اسعار ديسا بهانا بس ديسا خلق ذكرى يعني مولات جيب كيم بوا بس باش يعني قول صار ديجي شغل باش ترج هن خودیین فروشگاهان و دیارده با آرامیا کل هرم پیدایا و دوربونا هرم گرگلگی جمیدان شر کل دورن دن رودانا گریدایا. شغلي عيدي في عيدا رمضاني راسي حركة تفجرة ملاتي ما قالك هي أو شكو عيدا أولا صالدا و دستهيبتي كفي عيدي جهة أرامي الهرمامة بيداد بي يعني قالك باشا أفجي هشتي ملاتي ما قالك برحتا خو تفجرة خو بكي وسوكي بقري وتشتغل لازم بيش خورا بكري و تشتی خویایی و برچاو کوالاتیان بر خوددانا فروشگهن شکر و شیرانی و فروشگهن جلو برگن زاروکان بهتر جه همی جورین دن و گلک زاروکان کیف خوشیا خواه به پیشوازیا ججنه دیار کرن. ام گلکی کیف خوشن بهات نعیده و ام تخوازن هر سال عیده ما هبیج بر ام کیف خوش بن و ام هاتنا سوکش خوره جلاب کرن. ام هاتنا بسيروج دروج بوما قطعة كي باقر جديد هنجي عتقي مازل قلك ناديتن قلك جواناي بكرنج بر قلك بهايا بر قلك هنن كارن بكرن ام هاتنا سوكي جلاش خور بكرن عيد قلك خوشا پشتی تنگی هر دم فرهی ته هیوی آوا کو ایدی ملت روژن خوش پیشواز بکی. تاوی گرانبونا همی پیدوی ججنه لی تفگرا چونو هاتن و کرین و فروتن دوی ساله دنجی ساله بوری بهترا او یک دیار دکه کو ایدی ملت دخوازه جیانا خواه به ججن و کیف و شاهی بردوام بکی. گلالیانی اورینت نیوز گرکی لگه. زاروک جگلین با هبونیت کن دداویه دا دوباره کرنا سرنوچه. لحسك يا بقى شكدارن داعش دور بيشكيرية ونافندين نو لتاخان كنترول دكا داعش ناهلك ولاتي انجليسي في ذاقر المال نخواء وريخستنا مافيا مروفان كونكوجيا كوباني بجنوسايد ددا ناسين شكدارن داعش لتركيا مكرتين وقفان ليدخان ونونري اوباما دبيجاك وكرد لسوري دولتك ناخوزن لفرام گشتن داویه نوچین خوین ایرو حتی بولتن صبح هر شاد و بختوار بود